Pleši. A pjevat? Kako pjevaš? Bravo, ljubav. Kako pusu šalješ? Bravo. A kako kažeš bok? Bravo. 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 Gdje je pametna glava? Gdje je pametna glava? Tu je Tu pametna je. glava. A kako kažemo bok? Zla. A kako kažemo opa? Opa! A što još je danas nešto rekla? Ne još, nešto rekla. Bok! Bok! To Teletubbiesi kažu bok. A? Čini mi se da je iduća riječ moje. Danas je 24.12.2012. Češ pričat s bakom na telefon? Vidi A kako baka te kako zove. pričaš na telefon? Vidi, Pevo, kako pričaš na telefon? Ajde. Da ti je halo! Vidi, evo baka zove, halo bako. Dobro, prosto. Dobro, ne moraš pričat. Da ja pričam. Pričaj ti malo tako s bakom. Ja ću malo. Halo, bok, bako. Ma dobro je, Marta. Pa evo kaže bok, tako snimamo ju malo. Hoćeš ti pričat s njom? Da, evo daću ti je ja sada. Reci halo. Neću pričat s bakom. Ajde reci bok. Bok. Ono prije 2 dana je bilo bok i sad je već došlo do bok. Bok. Bravo, srećica. Joj, bravo. Ti si najpametnija curica. Joj, da. A kako kažeš halo? Tako, a kako halo? A ja vidi nos, hoćemo... Dobro, ne moramo. Kako kažeš halo? A ti ideš? Ha? Pjevaj, da. Ajde pleši i pjevaj. Samo zvukavi. A malo se foliraš, Kako radiš ono? A?